De aco Nabi man minta kurang limo wakatu menjadi baban limo wakatu siang dan malam rukunlah sumbayang ko indah tarang ibarat sembahyang dia teransang ibarat sembahyang dia teransang. Sadu kita yang hadirlah pada malam kini ndak disabut namo, ndak dibaukanlah yang ambo hormati. Puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat nikmat Allah kabakih kita. Kita sadar bapak-bapak ibu-ibu, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ndak do dayu wawak, ndak do upai wawak kecuali Allah Subhanahu wa taala nan mengizinkan. Kita yakin bapak-bapak ibu-ibu, kita ke surau, kita ke musajid pada malam kini digerakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita meyakini bapak-bapak ibu-ibu, kita melangkahkan kaki kamu sajid pada malam kini dari rumah awak masing-masing samato-mato izin daripada Allah. Ya tu. Letakah itu keyakinan awak? Apa-apa? Letakah itu awak? Kalau tidak izin Allah Ta'ala, kan tiba awak bersajid ke tak? Awak meyakini awak digerakkan hati oleh Allah pai kamu sajid pada malam kini. Awak meyakini Allah Ta'ala masih sayang ke awak. Allah Ta'ala masih izinkan kita pai kamu sajid pada malam kini. Tanda sayang Allah Ta'ala kabakih awak. Kau tidak sayang Allah Ta'ala kawak lai ba'alai tu ustaz. Ba'alai tu tungku. Nyupalapih je wak adalah ta'ala kolai. Kamanga wak kuati wak lah. Kamangaji wak jadi. Ndak mengajian tina. Kasumbayang jadi. Ndak sumbayang ndak lah. Itu kalau takah tu Allah Ta'ala kawak mak bangi. Tu atau berang Allah Ta'ala kawak semua tu. Bu. Bangi yo. Baiklah dia salahnya kalau mengaji yang jadi, tidak mengaji nanti, tidak sembahyang jadi, sembahyang jadi, tidak sembahyang dah ba'a. Bangi Allah Ta'ala kawat tu berang. Berang. Mana itu? Berang. Tapi Allah Ta'ala pada malam kini masih sayang kawat. Kini awak, kini nampai musajid surang. Besok lu tentu lain. Lain awak ke musajid je besok kira awak nak pergi surang nuantan awak derang ke musajid lain. Tanda Allah Ta'ala memilih kita sebagai hamba yang disayanginya, hamba yang dicintainya. Inyo pengen mencari hambanya kini menangan kisah Isra Mi'raj yang sangat bersejarah, yang banyak hikmahnya di dalam kau. Lain senang hati kita apa-apa ibu-ibu. Itu berdua malayan kau. Ibu lain senang hati awak. Kita simpulkan syukur kepada Allah dengan melafazkan Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak-bapak ibu sesuai janjinya, janji Allah Ta'ala di dalam Al-Quran, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi la syadid. Kalau lain kau syukuri nikmat dan ambu wagiah, ambu tambah nikmat tu cik lain. Banyak-banyak ambu tambah nikmat kau.
Tapi kalau ndak engkau syukuri nikmat yang Allah Ta'ala ya kodoh, rasuanlah azab Allah Ta'ala ku sangat patih. Kita bersyukur kepada Allah atas limpahan rahmat Allah Ta'ala kepada kita. Salawat dan salam selalu kita kirimkan kepada arwah junjungan alam, imamnya para nabi, ikutan para rasul. Akhlak beliau tercantum di dalam Al-Quran. Beliau disebut dengan khuluqul azim, orang yang memiliki akhlak yang mulia, orang yang memiliki akhlak yang baik. Siapa? Sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi Bapak Ibu, Sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pepatah Arab pernah mengatakan Bapak Ibu, man ahabba syai' kasura zikru. Sianan cinta kepada sesuatu, acok deknya tasabik sesuatu tu. Kita lai sayangkan Nabi, lai cinta kita kan Nabi. Kalau lai sayang awak kan Nabi, lai cinta awak kan Nabi, acok lo takana awak Nabi Muhammad tu. Acok takana, acok lo dia awak tasabik Nabi Muhammad tu. Ba'awa acuk menyabik Nabi Muhammad, iu acuk kita bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bocah lihat ibu-ibu, kau gak menangah saja salawat dia. Iyo Pak Rak. Ulang sekali lagi Bapak Ibu, Sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biswa bu, kalau lisamu panjang umur kita, bersubuk awak sekali lagi disiko. You kari-kari salawat kuat kuanda. Lisan ni awak tu. Ambo agia seketik apa-apa ibu, kau lah tahu awak kaganti tambah meyakinkan. Kau belum tahu awak dolai untuk meningkatkan daripada sebelumnya. Ini apa ada kita tahu Pak? Solawat kita ke Nabi Muhammad ko apa-apa ibu dalam suatu riwayat bersebut mengaji awak di pesantren. Kalau awak sembahyang, awak membaca Al-Quran, awak bersedekah, awak berbuat elok ke orang, kuncinya cie. Kuncinya iaitunya ikhlas. Awak solat, awak membaca Quran, awak mengaji, awak berwirid, awak berbuat elok ke orang lain. Kuncinya satu iaitunya ikhlas. Ruh daripada amal adalah ikhlas. Tapi kalau khusus untuk solawat bapak-bapak ibu, ikhlas ndak ikhlas awak bersalawat kau. Salawat awak tadi tu didengar dek Nabi Muhammad, dijawab dek Nabi Muhammad salawat awak tadi tu. Ibu-ibu kini menangai Islam Mirai di surau ko kamu saji. Ado kini ko dek gara-gara nan lain ndak dilai ta'ala awak doh, ndak dapat pahala awak kamu saji pada malam kini tu. Tapi kalau awak solawat, ikhlas ndak ikhlas awak, bahkan sekalipun tapasu awak, ria awak, demba solawat lahnya, supaya dikecaknya dan de orang-orang alim, supaya dikecaknya awak de orang awak orang beragama awak. Kan ria tu apa-apa ibu dan tetapi solawat awak tu didengar dek Nabi Muhammad. Ibadah lain kau apa-apa ibu awak mau buat elok, kalau tak sembahyang awak dah cari mur. Tapi awak sembahyang ngacuk talaiku. Awak mau buat elok kau senek doanya. Tapi awak lai bersolawat. Solawat itu didengar dari Nabi Muhammad.
Tak perlu pakai ikhlas dan ikhlas awak bersalawat ko dan salawat awak ko sampai didengar dari Nabi Muhammad apa-apa ibu. Tu mangko acok disebut dari guru-guru orang nan paling sampili, orang nan paling bakhil adalah apabila disebut nama Nabi Muhammad inyo mengamik se. Tu bahannya. Kalau lah disebutnya orang nama Nabi Muhammad, bersama-sama kita memacu sallallahu alaihi wasallam. Bersalawat kita segala yang hadir apa-apa ibu-ibu orang kaya ambo, enggak 2 kali surang lain ni Pak. Bersama-sama kita Pak. Ibu-ibu bersama-sama Pak. Karian saja suruh awak. Lah. Salatullah ala Toha Salatullah ala Yasin Salatullah ala Yasin. Itu suara apa-apa yang terangan. Ibu-ibu ko ba'a karihan je suruh kita bunda berdoa ba'a oh. Tabua cerai tawasalna wabil hadi wa kulli mujah bi ahlil bad wa kulli mujah bi ahlil bad. Mudah-mudahan dengan kita bersalawat apa-apa ibu-ibu Nabi Muhammad yo namuhnya mengakui awak sebagai umatnya. Amin ya rabbal alamin. Kalau lai bersalawat kita bisa menjadikan lidah awak sebagai saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Awak diagian lidah di Allah Ta'ala salamu 50 tahun. Adonan salamu 60 tahun. Diagian mulut di Allah Ta'ala. Awak persaksian lidah awak pun namuh lonyo nanti menjadi saksi bahwasanya lidah awak ko pernah bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah seketik bapak-bapak ibu-ibu untuk mukadimah kita. Hadirin wal hadirat rahimakumullah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kini lah tiba ku aja jangko guru kita, biar kita engku malin mudo menelepon kamu untuk hadir basobok batatap bungku jo kita bersama pada malam kini. Dalam rangka memperingati kisah Isra dan Mi'rajnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah ambolah hadir di siku apa-apa ibu. Sebelum kaji ka kita baca, kaji ka kita ulang, meminta maaf juga ambo seketik banyaknya apa-apa ibu-ibu. Maklum ambo orang muda mata nyampang bekoh kok mendak melatakan sesuatu pada tampiknya dicaliak nan ibu-ibu di muka koa lahan duang-duang uni-uni ambo di kosolah
Apa-apa ambo ranggai ambo dia ti ambo sallallahu ko muai kwa. Beko jangan sampai mengadagah kalangi ambo soe. Jadi bajale-jale gitu apa-apa ibu-ibu dari awal sampai akhir kalau ada kata ambo nanindak teratakan pada tampeknya ambo meminta maaf sagadang-gadangnya ka bagi kita nan basamu ko ha. Bari kita basamu lay ka bagi maaf ambo. Alhamdulillahirabbil alamin. Kalau maaf lah diagiah ko angku. Iko ba jawabnya ko lay. Ya bu. Ba aci ambo jo lay kok gak kare ke ambo beko ambo lah minta maaf Itulah bapak-bapak ibu untuk agar kita balapang hati mananga kaci pada malam kini. Bapak ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ari lah pia jam 10. Jam 10 kurang 10. Kira-kira laki jambara dia papa ibu taluk menceli ambo duduk di sebuah kau. Kinya marah apa? Ha? Sudah kata kau aja ya. Di mas sudah di sini aja awak berhenti ya. Kini dia bu kadang cik bu terus tandonyo cik ini berkonya. Kalau lah minta permisi bu atau apa-apa ranggai ambo beko batigo keluar misi go. Misi ustaz lah batigo keluar beko ko ambo sudah je ko lah. Kalau lapan ne ibu apa-apa beko menang ambo minta permisi jawab aku gak tigo keluar. Ya. Itulah apa-apa ibu, marilah kita mengaji membaca kisah Isra Mi'raj yang telah ditetapkan judul pada kita pada malam kini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang telah kami berkahi sekelilingnya agar diperlihatkan kepadanya sebagai tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah Maha mendengar dan Maha melihat. Itu dalil pokok kita untuk memperingati Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, kisah Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jak dulu sampai kini nabinya itu juonya. Nabi Muhammad itu nabinya apa? Langitnya itu juonya. Buminya itu juo. Sejarahnya itu kaitu senyo. Kendaraannya burak dari surga itu juo baru. Lain tak kebosan kita menangan kisah Isra Mi'raj ko. Dah. Ba aku ikut lo patang wa Isra Mi'raj lah ikut. Jadi sia aku kini ustaz aku ceramah itu lo itu kaitu je. Nabi Nabi Muhammad, Nabi Nabi Isra Mi'raj tu Nabi Muhammad itu jo nyojak dulu sampai kini. Ini dah kebosan kita menangan. Kalaulah tadanga dawak kita tambah keyakinan. Kok lun tadanga dawak lain kita buat keyakinan di hati awak. Bapak Ibu hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah.
Kisah Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ko ibarat barang antik, barang langka. Bahasa awaknya tu barang langka. Jak dulu lai sampai kini bertambah lamu kisah Isra Mi'raj ko bertambah langka. Kalau di kampung Ambo apa-apa ibu-ibu sama jual lampu sitarongkeng. Ibu-ibu lai tahu lampu sitarongkeng? Dia awak kau lai tahu? Lai pas sumpuk awak lampu sitarongkeng. Ada ke ni lampu sitarongkeng ni? Lai ada je lai di kampung awak. Lai baru ya. Lah langka kan? Nah langka. Lampu sitarongkeng ko apa-apa ibu-ibu dulu cik rumah muah dua lampu sitarongkeng. Kini bertambah lama lampu sitarongkeng ko bertambah langka. Bertambah langka, bertambah senek orang nan punya lampu sitarongkeng tu nyolai. Bertambah jual lamonyo cek lain. Semakin tak bara orang nak punya lampu sitarongkeng tu lain. Bertambah jual lamonyo, bertambah mahal harako. Ibu-ibu dulu lampu sitarongkeng ko bara awak beli cek dulu. Nak takkan ada lah dek sakiu lamonyo ke? Kalau kini lampu sitarongkeng tu apa-apa balinyo adonan 1.500.000. Kalau nak pakai kalau kotaknya mana apa-apa ibu-ibu 850 kini. Ambo pernah duduk di kafe sesekali ko. Di kafe tu lampu sitarongkeng di saksiannya ada orang tiup-tiup anu tu. Tapi bingkainya lain. Nan lampu itu lah listrik itu lah lampu bola aku dimasukkan ke dalam sitarongkeng tu. Bingkainya saja oleh apa-apa ibu 850.000 kini Bali. Jadi barang langka go bertambah lama bertambah mahal Bali. Kisah Isra dan Mi'raj ko takah itu pula. Bertambah lama sejarah ko bertambah langka. Bertambah langka, bertambah sangin ni orang nan tahu kisah Isra Mi'raj ko nyolai. Bertambah jual lamonyo celai. Sangin ni lo orang nan percaya jo kisah Isra Mi'raj ko nyolai. Tambah lama dak bara orang nan menangah kisah Isra Mi'raj. Dulu menangah kisah Isra Mi'raj ko apa-apa ibu-ibu ambil kecapat gigi orang. You malamang orang dulu, you di sekolah tak kah tolong ko. You rani orang ko lu apa. Tambah banyak orang tahu dulu. Tambah jo lamo tambah langang surau. Bertambah jual langang surau ko, bertambah senek orang nak menangan kisah Isra Mi'raj ko, bertambah seketik lu orang nan tentu jo kisah Isra Mi'raj ko. Nak barang rindu apa-apa lo kini nan tentu jo kisah Isra Mi'raj ko doh. Nak di sekolah ko doh ko. Kalau di sekolah berasa mungkin lain. Samu, nak kesamu jo bertambah dua tahunnya sangin lebih ko, tambah ndak bara orang di kampung tu nan percaya jo kisah Isra Mi'raj ko doh. Bedanya seketik apa-apa ibu-ibu jo lampu sitarongkeng tadi tu. Lampu sitarongkeng tu mandapiknya doa jo piti 850.000. Tapi kalau kisah Isra Mi'raj tu mandapiknya jo keimanan awak. Ndak buat jo akak cik saja tu. Dilancar saja jo akak kisah Isra Mi'raj ko ndak masuk akal tu. Harus kita pasaratuan dengan keimanan awak. Kini kan banyak orang mengaji juaka ya nyala.
Kalau le masuk akal aja di kerajuan. Tapi kalau nak masuk akal aja dah ditinggalnya. Kini kisah Isra Mi'raj ko ndak bisa diterima ju akal awak saja dah. Harus kita pasaratukan dengan keimanan awak. Kalau lagi kuat keimanan awak, berhasil kita Isra dan Mi'raj. Kalau ndak kuat keimanan kita, doh ndak berhasil kita memperingati kisah Isra Mi'raj ko doh. Tu mah dicari apa-apa ibu-ibu Abu Jahal. Abu Jahal le tahu kita. Abu Jahal konyo mana limo Isra Mi'raj ko juakannya sajanya. Indak dipasaratuannya dengan keimanannya. Dan Nabi Muhammad ko sesudah Isra Mi'raj ko apa-apa ibu-ibu duduk di Makkah. Manu-manu lah Nabi Muhammad ko. Tiba Abu Jahal anak kecil Abu Jahal ko atau buruak na manuang amai bentuk orang manuang kalah bampuh bentuk Nabi Muhammad ko manuang aja di Kaabah dia manuang mai anak manuangan anak kecil Abu Jahal kalualah cumi Abu Jahal ko pak ada kabar kini dari langit tak lain pak Abu Jahal ko baca nan Nabi Muhammad ko menjawab dengan serius. Iyo ada bana kabar dari langit kini mak pak. Kabar tu kabalah. Ko yo ada kabar dari langit kabalah mai. Kabar dari langit kini ko nan sedang viral kini. Diceritanya lah di Nabi Muhammad kisah Isra Mi'raj ko. Takai ko pak. Ambo dikaja-kaja di orang kafir. Sesudah tu apa-apa ambo terakhir naik ke rumah Umi Ani Siti Atikah. Malam ambo lalu di sinan. Ambo sedang lalu tu pak. Tibalah malaikat Jibril membawa ambo. Diisrakannya ambo di malaikat Jibril. Dia bawa ambo kata lagu Zam-Zam. Isra lah ambo, bajalan lah ambo, tarui ambo ke langit pak. Langit pertama, kedua, ketiga, sampai ke tujuh pak. Tiba di langit ke tujuh ko sampai ambo mau dibawanya di malaikat ke surga, dibawa ke neraka, pergi jalan-jalan. Terakhir ambo dipertemukan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan aculah banyak percakapan dengan Allah Taala, dagia sembahyang, dagia ambo gelar Habibullah pak. Latibu ambo di Makkah kurang sumbayang subuh. Didangannya di Abu Jahal ko Nabi Muhammad mengaban caritu Isra Mi'raj. Mengangulah Abu Jahal ko menangan kisah Isra Mi'raj Nabi Muhammad tu. Itu kabar dari langit tu mai? Iyo pak. Takkanlah di den tadi mai. Di mang tasapo tadi ko ba aku takah tu je pak. Masa iyo samalam bisa dari Makkah Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa tibolo ke langit ke tujuan mai di mang tasapo tadi ko mai. Nama tu lo tagak lawan di sekolah nak kecik Abu Jahal ko. Disuruhlah di Abu Jahal tagak Nabi Muhammad ko di samping Abu Jahal. Tagak cancak di sekolah mai. Cuba angkat kakian nan sabalah. Diangkatlah di Nabi Muhammad ko kaki sabalah suuk Angkat cek lain mai. Diturunan nan suuk. Diangkat nan kidang. Angkat kedua-duanya. Jatuhlah awaknya pak. Kan yo gadang otak untuk mai Sajangka dari langit, sajangka dari bumi ndak taluk ang tagak doh. Kok ke langit lotang? Nang kecil Abu Jahal kan Nabi Muhammad sajangka dari bumi jo ndak bisa ang tagak doh. Kok ke langit lotang?
Ndak picayu Abu Jahal ku sangini Allah jodoh. Urang nan patamu manangan kisah Isra Mi'raj ku apa-apa ibu adalah Abu Jahal. Turang nan patamu nan manangan kisah Isra Mi'raj. Nama tu dah Muhammad. Kini supaya jad ambo saja na mengincak engkau gilo, engkau dalang. Ambo umuman ke masyarakat Makkah ko saudaranya lai taluk engkau menyampaikan kau orang banyak cerita kau tadi kau. Iyo itu banana wa itu awak mah pak. Cara menyampaikan kau orang banyak kau ba caranya itu banana awak pikiran itu banana taniai dawak kini mah pak. Biar dan magia pengumuman ke orang kau. Biar dan mengumpuan orang banyak di kau. Nang kece Abu Jahal. Abu Jahal lah kan namanya apa-apa ibu-ibu orang pembesar di negeri Makkah tu. Orang gadang di negeri Makkah tu didengar kece Abu Jahal ke orang. Yalah. Kiranya panitia pertama memperingati Isra dan Mi'raj ke apa-apa ibu-ibu? Siapa panitia yang pertama? Abu Jahal lo. Inyo lo nama undang orang. Dia buat pengumuman diimbau di musajid. Bersama awak ke surau ke musajid saudaranya. Berkumpul awak di tengah lapang saudaranya manangan Isra Mi'raj. Hari Sabtu. Ada kira apa? Hari Rabu. Bersama kita manangan Isra Mi'raj. Iko nanti nan kamu nyampen kisah Isra Mi'raj. Kau orang yang bersangkutan benar ke mah? Orang nan pa Isra Mi'raj tu benar kini nam kemagian pengajian. Tiba orang sallallahu ya bapak ibu-ibu. Orang kafir datang, orang munafik tiba, orang pasiat datang lo, orang nak sembahyang ke surau lo. Menangan kisah Isra Mi'raj. Yalah letagaklah Nabi menyampaikan menceritakan kisah Isra Mi'raj dari awal sampai akhir. Sesudah menangan kisah Isra Mi'raj tadi itu apa-apa. Orang pandangan, orang nan menangan kisah tadi itu tak bagi tiga. Dan pertama rombongan Abu Bakar langsung membenarkan tanpa mendustakan ticayonyo yun Nabi Isra, yun Nabi Mi'raj dalam waktu sampai 3 malam tu. Siapa rombongan pertama? Abu Bakar jo sahabatnya namanya. Rombongan nan kedua, rombongan Abu Jahal. Ndak percaya sang ini Allah jua dah. Ota Nabi itu tanya. Masa iyo dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa sampai ke langit ketujuh agai. Sampai 3 malam selesai nya. Ndak percaya orang dah. Siapa rombongannya tu? Rombongan Abu Jahal. Dan terakhir rombongan ketiga yaitu rombongan orang ragu. Rombongan ketiga adalah rombongan orang ragu. Kadiyuan kapicayo aja cerita Isra Mi'raj Nabi Muhammad ko tak mungkin rasanya. Masa yo sampai 3 malam sejauh waktu perjalanan selesai deknya. Sampai lo ke langit turun lo ke bawah balik. Tak percaya rasa dah. Indak percaya awak ke Nabi Muhammad, ragu lo awak. Sajak kini Nabi Muhammad ku tak pernah mengicu dah. Tak pernah baduto Nabi Muhammad ku jak kini nyodoh. Jadi kamayuan antah, kamaindahan antah lo. Tapi percaya akan Nabi Muhammad ku antah. Tak percaya akan Nabi Muhammad ku ba'alo cawe ku. Ragu. Tak takai itu dah. Diundang bana Nabi Muhammad kini kopi main doa ke rumah awak. Ditamui Muhammad. Diundang Nabi Muhammad kopi main doa ke rumah awak. Ditanya bana ke Nabi Muhammad ko badua-dua nampak mata. Yalah apa-apa ibu-ibu tiba di rumah. Di kitchen ke rumah. Pia.
Awak mendoa berkau malam. Nabi diundang Nabi berkau malam ke rumah awak untuk mendoa. Sambil menanyuan ke Nabi ba'a kisah Islam Mi'raj ko sabananyo ditanyo bana ke Nabi ko Islam Mi'raj dan sabananyo sampai mato yo ko lahinda ragu awak iyo lah dar jadilah dah tu sambah buat sambah awak kamu doa supaya sambah go capek masaknya dibagi ke rajo nan orang rumah disuruh mengukur karambia nan awak laki-laki dibali lawak ke pasar sesudah lawak tu dibali dibawa ke batang air mempasiangan lawak lagi sembuh masuk apa tak mempasiangan lawak ke batang air bini mengukur karambia di rumah nan awak laki di batang air mempasiangan lawak sedang lawak di pasiangan tu apa-apa ibu-ibu kilek tiba patui datang ditembaklah orang laki-laki tadi kode patui tak campaklah orang laki-laki ko ke batang air apa-apa ibu-ibu wah sedang pas yang lawak tadi ke tu ditembak dia patui tak campaklah ke batang air kira tiba di batang air tu dalam apa-apa ibu-ibu air setinggi liawak kuah dia air setinggi dia awak ko enggak tak cagwik-cagwik dah soe ditembak patui balo rasoi tadi tu kira apa-apa ibu-ibu dimasukan air ke dalam matuk muka ke dalam air tadi ko dicaliak ke bawah ndak punya awak dolai awak laki-laki lah batukar jadi orang padusi awak laki-laki tadi ko apa dicaliak dadu lah badadu awak lah pokoknya nak bawa aku nak badan awak dalam model perusi saudaranya badadu saudara model perusi nak badu betul nak do laki-laki tadi do lain awak nak babaju sabanang salai banang doh bapa-bapa ibu di dalam batang air lai taluk dah awak keluar kat ti inyo mamanu menang cerita awak. Lai kalau dia ibu ndak babaju salai banang di batang air awak dok. Kalau dah awak keluar. Dah taluk dah awak keluar dok. Jadi dia nak taluk di keluar tu menyesal-nyesal lah ke samping batang air tu apa-apa ibu tipu lari samping batang air. Di ujung selakang arainya. Sedang elok apa-apa ibu di bawah batang air tu ada orang gaib memancing. Orang gaib kau memancing dek candunya memancing apa-apa ibu pagilah tiba di tepik batang air tu pak lah pagilah siang lah sanjolo hari ndak dapat lah buat kau dah lah ditukar umpan ndak jo mengari apa-apa kau dah pak ndak mengari umpan kau dah abalai ko biasa aja 10 aku 8 ketidian cek kau ikolah siang lah sanjolo hari ndak dapat dawak do abalai ko nampaklah dia orang gaib itu apa-apa ibu di ujung batang air tu batang tibaro mengari-ngari dituriklah dia orang gaib tu kesinan batang tibaro tu mengari-ngari kironyo orang yang ditembak patui tadi tu manduk di sini hei nak kecil orang gaib mangang kau di sikoko kau ada memancing di bawah anda dah kedapat dia nawa do kalau di sikoko kau balai kiro jat tadi wa memancing ada dapat awak lawak do kiro orang nak gadih mangakau di sikoko ditanyalah dia orang tadi mangak keluarlah kau dan dia batu dia lambatkan yang kau anak kecil orang dalam batang air tu apa-apa ibu iko awak mapa jo suara-suara lah suara orang perusi awak orang laki-laki tadi sudah ditembak patui badan batukar badan orang perusi jo suara-suara orang perusi dek kau namo di batang air kau keluarlah ndak babaju awak dopak awak ke keluarnya orang gaib kau lain mau membawa kisah orang basahan
Pasal ni kuduk kau apa-apa dia kira kena kursi kau. Pakailah kau, keluarlah. Pakai kain basahan kau. Kain basahan lah namanya ibu. Di lampuk di atas, di bawah tersonggiang. Di lampuk dan di bawah, nan di atas lo tak buka. Dipakailah dia nak posisi orang yang ditembak patih tadi itu, kain basahan kau pulang. Tiba di rumah ditanyuan ke orang kuliah. Dia kau namanya tadi itu, aku nak baju tu kau dari masa kau. Aku nak baju tu kau kata iya tadi itu. Dah tentu dah awak apa jangan tanya awak lepak. Dah tentu dah awak nak tekana dia awak lepak. Jadi tanya jua awak lain. Lah bagi lo orang tadi itu ditanya awak nak tekana kau doang. Akhirnya balik apa-apa ibu disalamiannya lah di orang gaib tadi ko anak porsi tadi tu. Singkat cari tu sesuai rueh je buku dek lama barahua terjadilah ijab kabul antara orang gaib jo orang padusi nan ditembak patih tadi tu. Di pacapek cari tu apa-apa ibu tiuk mau jual tiuk baranak sekali setahun je baranaknya. Lah 7 kali munjul lah 7 lo anaknya. Lah 7 anak ko apa-apa ibu tu awak mencuci baju anak ke batang air. Awak orang polisi cuci baju anak ke batang air. Sedang mencuci itu apa-apa ibu di batang air tu kilik tiba patui datang lo balik. Ditembak lo lah orang parusiko dek patih tadi bandia. Tak campak ke batang air kau bu. Orang parusiko sedang mencuci kain baju anaknya tadi kau tak campak lo ke batang air. Dicaliak di bawah batang air apa-apa ibu-ibu. Awak tadi parusi. Kau kini laki-laki awak lah. Dia awak tadi kau. Kiranya naik kata batang tu apa-apa ibu-ibu dicaliak salawanan awak pasu tu kiroe lawak awak pasiangan tadi. Baakalai. Dibawa lawak ko pulang apa-apa ibu-ibu tiba di rumah sadang elok tadi ditinggal orang rumah sadang mengukur karang dia. Tiba di rumah sadang elok tinggal memasukkan lawak tu ke dalam kualinya lah. Kiro-kiro ibu-ibu nam biasa memasak jak mulai mengukur karan dia sampai mulai mengalagak barang minyak gati awak. Ada setengah jam. Setengah jam tu bisa di Allah Ta'ala mau ubahnya jadi orang padusi, orang laki-laki menjadi orang padusi, baranak tujuan. Baru bahlo jadi orang laki-laki balik dalam waktu setengah jam. Orang nan tadi go tiba di rumah diambuan lah lawak go ke kuali bapa-bapa ibu-ibu dikecian ke bini. Mencelik bini tu wala magigi dikecian ke bini ko dan baranak tujuan de kau tadi coba. Tujuan nak dan dia melaki jorang tujuan nak dia tembak dia pati. Baklah cara awak kau menyambian ke bini awak ko ah. Tu nak percaya bini awak doh. Tu baalai apa-apa ibu-ibu takanalah kisah Isra kisah Isra Mi'raj ko. Dia awak tu mahkota kai tu awak dia ragu awak. Di antarlah ditemuilah Nabi. Sebut-sebutnya Nabi Allahu Qadir, Allahu Qadir, Allahu Qadir. Allah Maha Kuasa nak kaden dutuan Isra Mi'raj ko delai. Yakin sepenuh yakin dan kisah Isra Mi'raj ko. You percaya mana? Dengan kisah Isra Mi'raj. Jadi kalau ada ibu-ibu beko setelah menangan kisah Isra Mi'raj dan kamu baca beko sabantalai, kalau ada kita nan ragu atau ndak percaya kadiwan nantah kadindaan beto. Anaknya nan tujuh tadi itu apa-apa ibu-ibu itulah yang menjadi orang sibunian di zaman kini ko. Kambang-kambang lah orang sibunian ku apa-apa ibu-ibu sampai ku ada ke kampung awak kai. Dia tu dia ragu dengan kisah Isra Mi'raj.
Jadi kalau ada kita apa-apa ibu-ibu nan ragu jo kisah Isra Mi'raj nak kamu baca, siap-siap lah awak tiba di rumah nanti dicapik dia orang sebunian kau. Dia tu dek ragu awak. Ala jam setengah balik hari ibu lalun. Itu lu masuk Isra Mi'raj terlalu. Itu pengantar baru ya tu. Kalau lebih percaya awak jo kisah Isra Mi'raj dan nambo baca beko sawantalai, lain dak karian lain dak kari japuknya awak orang sebunian dah. Tapi kalau ragu-ragu awak tunggu je lah orang sebunian rumah awak beko. Hilang-hilang surang malam beko ambo dah tahu dah aku tak. Dek tu dek awak menerima kisah Isra Mi'raj go juak kawak cik je nya. Ndak wak pasal tuan dengan keimanan tu mangku ambo sabui tadi kita dari rumah meyakini awak digerakkan di Allah Taala. Ndak awak nan mangari doh, ndak awak nan hidup doh, ndak awak nan tahu doh, ndak awak nan menangah, indah awak nan bakato, indah awak nan mali Allah nan meminjaman kawak. Kalau kita meyakini Nabi Muhammad tu pai, you nak percaya awak dah. Nabi Muhammad tu nama jalan, you nak percaya awak dah. Tapi kalau awak meyakini Nabi Muhammad tu diperjalankan, percaya sangat awak. Sebab kita sebenarnya nak ada lebih daripada izin Allah dah. Kita digarak-gariannya di Allah. Awak kini tanpa kita sadari. Itu maka Nabi Muhammad disabitkan di dalam Al-Quran, Allah Ta'ala memperjalankan Nabi Muhammad, mengisrakan Nabi Muhammad, memi'rajkan Nabi Muhammad. Itu maka percaya awak. Hari kini contohnya di situ apa-apa ibu jam 10. Jam 10 kini tu laki jam 10 pagi bara jam dia awak tu. Bara jam. Berapa? 12 jam. Jam 10 kini sampai jam 10 besok pagi. Berapa jam tu? 2 balik jam. Kalau sampai jam 10 malam 20 hampir jam. Kira dia angku awak diputar jam tu capek-capek. Jam 10 diputar lo makin jam 10 kini kau. Ni 10 jam dia nyalai. Kalau jam tu berjalan surang 10 jam malam, jam 10 malam sampai jam 10 pagi iyo 2 balik jamnya. Tapi kalau jam go diputar orang lain 2 balik jam je lain indah. Anan Nabi Muhammad tu ndak, Nabi Muhammad tu nan berjalan doh. Nabi Muhammad tu diperjalankan. Lasiat kita menerima kisah Isra Mi'raj dengan keyakinan awak. Lah, masuk kita kisah Isra Mi'raj lah. Yalah bapak-bapak ibu-ibu, kali nan pertama nan kita baca kisah Isra Mi'raj adalah iaitunya sebab-sebab Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nan pertama anan menjadi sebab Nabi Muhammad di Isra dan di Mi'rajkan. Nan pertama bana yaumul hazan, hari rusuh Nabi. Anan di rusuhan Nabi, istri tercinta meninggal, paman meninggal loh. Bini awak kau nak sekedar bini je awak doh, orang kayo iyo loh. Paman Abu Talib dak sekedar paman je awak doh, orang bagak iyo loh. Kiranya engkau agama go mangko katagak di kampung awak go ada orang kayo, ada lo orang bagak. Nabi Muhammad tu mangko ibu hatinya dek meninggal orang kayu, meninggal orang bagak, jua agama katagak lain. Salamuku awak berceramah, salamuku awak berdakwah dek ado dek aman awak dek ado orang kayu. Jangan awai Nabi Muhammad tu beko dah dapat di bini jam beti beko lain.
Selama kau awak pergi menyebarkan agama Islam, dia ada orang bagak. Jangan awak Nabi Muhammad tu kau dilapuh kadangnya dan dia apa kau. Paman Nabi tu orang bagak dah nama. Jangan awak Nabi Muhammad tu lapih aja lahnya. Kini orang kayo lah pai, orang bagak lah meninggal. Lurah ndak babatu, ijuak ndak pasagal, ndak sagan orang kawak doh lah. Yo pak, kita laki-laki tak kata lo, ndak bapiti lo awak lain, lain lang lo bagak awak, ndak sagan orang kawak doh lah. Itu nama buat Nabi rusuh ibu hati. Nan kedua menyelesaikan pertengkaran langit jo bumi. Nan ketiga menyelesaikan pertanyaan 4 orang malaikat. Nan keempat menjapit gelar Habibullah. Nan kelima menjapit sembahyang 5 waktu sehari dan semalam. Itu nan menjadi sebab Nabi di Isra dan di Mi'rajkan. Isra artinya perjalanan Nabi. Perjalanan Nabi. Mi'raj naik ke langit sampai bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi lagu sama mak gocek ni nak buat apa? Ni nak kalalu awak. Petang ambo lagu dan dapur ko ceramah ko lagi lo lagu cek ke. Atunya lalu je bekaruan duang tu lah. Lagu kisah Isra dan Mi'raj. 27 raja Mi'rajnya Nabi layakkan langit aras dan kursi naikkan langit aras dan kursi sakati ko Nabi di sisi Ka'bah di talago Zamzam Nabi di beda di talago Zamzam Nabi di beda dari caku alihi ya sampai ke bawah dibarasiakan hati nyo sampai jila dibarasiakan hati nyo sampai jila tiba perintah dari ilahi membawa burak ke bumi ini membawa burak ke bumi ini Isra'nya Nabi dari Makkah ke Masjidil Aqsa kampung yang indah ke Masjidil Aqsa kampung yang indah langinan tujuan inyo lalui banyak batamu jo para nabi banyak batamu jo para nabi Sidratun Muntaha tampe baranti bakato Jibrail kepada Nabi bakato Jibrail kepada Nabi ambo menghantarkan sehingga iko engkau kaate seorang saja engkau kaate seorang saja hendak temui Tuhan yang ngasuh apa perintah terima saja
apa perintah tarimo sajo. Lah tiba Nabi di hadarat Tuhan 50 waktu Tuhan wajibkan 50 waktu Tuhan wajibkan. De aco Nabi meminta kurang 5 waktu menjadi baban 5 waktu siang dan malam. La Nabi tarimo perintah sumbayang Nabi Muhammad sugiro pulang tiba di Makkah hari la siang. Rukun la sumbayang ko indah tarang ibarat sumbayang dia teransang ibarat sumbayang dia teransang. De engong ka engong wang lawak la hilang karanjang kosong dibawa pulang karanjang kosong dibawa pulang. Karang biasa tandang 3 tak buang di tepi jalan. Lapu tiau ban di kapal lo mambuwe sumbayang depanyagan mambuwe la sumbayang tarisagan. Kain basahan dibawa mandi sesudah mandi dibawa pulang sesudah mandi dibawa pulang. Amal ibadah dibawa mati bininan kami dilamar orang lakinan gagah dibawa orang. Takalo dari Nabi Isra sampai Nabi di Bedah, sampai dijapui burak ke sarugo, sampai Nabi naik ke langit, sampai bertemu dengan Allah, sampai mendapat sembahyang 50 kali sehari semalam. Dia cok Nabi minta kurang menjadi 5. Sampai Nabi pulang balik tiba di Makkah sedang elok orang sedang abang subuh. Alah sudah Islam mirai awak tu pak. Lah sudah jual lagu cik. Jadi tadi malah sudah kita usrak tu. Lah sudah awak memperinati Islam mirai tu. Bapa ibu pulang alai. Iya. Kalau tak sanda je kata enggak Kalau pesamuan je atau enggak. Itu kalau dalam kajinya apa ibu-ibu syair nan telah disusun di guru-guru awak tak itu syair. Kini lagi dapat di kita syair tu lah pak. Ndak ber lah ndak tak kena dah. Dapat di kita anda syair tu membuat anak awak dibuat je tu. Jadi syair sejarah tinggi terang alu di anak awak tu tahu lu anak awak sejarah. Itulah singkit sejarah. Kita uri lah apa ibu-ibu. Sebelum kita maurinya, kita kan mauri cicik ko yang ambo laguan tadi itu kan kita uri cicik ko. Barat taluk di ambo, barat taluk di kita manangan meko. Kita uri cicik lain. Sebelum ambo mauri,
ambo orang muda mata papa ibu. Yo ambo murid nan kalamak di ambonyo. Kadang ada orang ku apa-apa ibu le lunak-lunak saja uruiknya. Urik sini-sini asa kekoi lah tu. Tapi ada orang go yo na suko urik kasar tu. Engko. Yo gak taruba yo pakai apu kaki mau uriknya kadang mangkai. Dek ambo takah telu apa-apa ibu kok takare de ambo mau urik. Beko awak ka diuri ko kalau nanggak lamu sakit tu nanggak bapa nyakit tu gak lamu urik ya. Ya ko. Kok takare uriknya nambo beko ba ada kita bahasa mulai ke bagi maaf ambo lihat ko ha. Iya mana? Jangan sampai beko apa-apa ibu lah tambah diuri tambah sakit tu makoi apa-apa ibu cancaan duduk awak. Ko nama-nama redang awak lului badan lain. Aku nama nyunju awak di badan gua badan gua. Awak murid tu cancak mana? Beko selahuri awak beko. Beko jangan sampai kalau dia pariaman namanya ko urik salido. Ini semua di siko. Lah tambah diuri, tambah bedo, tambah cilaku. Lama nangan pengajian lo mako tambah busuk parangenyo. Dek atu dek salahu, dek salahu dengan kaji guri cancak. Amuri nan tadu ambo baca tadi apa-apa ibu. Masuk kita ke Isra Nabi yang pertama, Nabi iaitu sedang dikaja-kaja di orang kafir tibalah di rumah Umi Ani. Umi Ani ko gelare ko Pak. Dan nama mana Siti Atikah. Nama aslinya Siti Atikah. Kalau panggilannya di kampungnya, nan biasa disabit orang Umyani. Tibalah Nabi Muhammad di sana. Tokok pintu. Mande. Buka pintu mande. Dibukalah dia mande ke pintu ya Muhammad. Maka berjalan-jalan malam koko. Orang bani kini nak kamu bunuh engkau. Jangan berjalan malam jual lai. Dan baca itu kini lo mande. Matu awak tangan tuak bana mande. Ambo lalu lo mande. Yalah lalu lah siko. Go kamar. Lalu lah di kamar ko. Lalu lah Nabi Muhammad di kamar dan telah disediakan di rumah Umi Ani. Nabi Muhammad tu lalu apa-apa ibu-ibu sedang lalu tu dikenakan diri di perang buat kepada dosa. Tiba perintah dari Allah Ta'ala. Ya Jibril, turun ke permukaan bumi. Tamui Muhammad. Muhammad tu kini sedang rusuh. Hatinya galau, jiwanya terancam. Dah lama kini makannya terus. Dah lama lalu Muhammad tu kini terus. Nak tenang jiwanya kini terus. Turun ke bumi. Laksanakan kecik malaikat. Turunlah malaikat kau dari bumi apa-apa ibu baputa-puta lah Nabi malaikat kau mencari Muhammad. Di mana Muhammad kau? Lah dicari kai dia nak basobok. Kamu dia nak basuo. Kai kate kabuan nak basuo Nabi Muhammad. Kau dia malaikat Jibril dah. Bakalai nak basuo Muhammad dah bacet bakalai. Berdoalah malaikat Jibril kepada Allah Ta'ala. Ya Allah. Ambo engkau sudah mengisrakan Nabi Muhammad, ambo laksanakan. Ambo engkau sudah memi'ratkan Nabi Muhammad, ambo laksanakan. Tapi nan Muhammad tu tidak pasobok dia ambo oleh Allah Ta'ala. Ambo andianya. Yang kecil malaikat kau. Kemalah ambo akui dalam Al-Quran surah Al-Baqarah. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana. Tak tentu dia ambo do ya Allah Ta'ala kalau tak engkau ajan kamu. Dan kata malaikat. Kini you nak basuwo dan ambo Nabi Muhammad tu. Di mana Muhammad tu kini ya Allah. Kata Allah Ta'ala. Ya malaikat Jibril. Nah Allah engkau kata lagi. Pandanglah ke bawah. Carilah cahaya yang menyumbu di negeri Makkah sampai ke langit cahayanya. Turui Allah cahaya tu, irianganlah cahaya tu, berjalanlah cahaya tu, iriangan cahaya tu maka engkau akan bersebut dengan Muhammad.
langsung dilaksanakan di Jibril dari langit, dicaliak dari langit tu nan bacayo di negeri makan nampaklah cayo. Di jangan cayo tu taruh ke bawah, taruh tibo di atuk rumah miani, dibuka rumah atuk rumah miani go tibolah Nabi Muhammad di Nabi Muhammad. Iku hikmahnya de kita tu apa-apa ibu. Nan Nabi Muhammad tu ndak lalu kalau inyo lalu baca hayu ke langit ketujuh lalu. Kita lain baca yo jua awak lalu pak. Bagus. Lalu karu di sekolah kita mamalan kaji buya awak, kaji guru awak, kaji nang kita amalkan. Sebelum lalu tu dibaca doa tu, sebelum lalu tu dipulang sia kagagang pinang katampuak. Baca rumah mulanya ku ambu agi iklannya sengene. Iklannya ku di pulangan tubuh nang kasago kepada tanah. Asalnya tubuh nang kasago daripada tanah. Tanah di pulangan lo kasanya Ayah di pulangan lo kasanya api, angin di pulangan lo api di pulangan lo kasanya iaitu nur. Lalu lawak di dalam nur tu. Kalau lagi nur lalu mancayo lalu wak kalangi ketujuh. Minta paham, minta kaji ke guru pahamnya. Tu ikhlas saja tu nyangko. Tu maku baca ayo. Lah basubuk malaikat Jibril di Nabi Muhammad, dijagalah Nabi Muhammad. Nabi Muhammad ko apa-apa ibu lalu ayam. Model ni nasara tonggak ko. Tua. Lalu ayam. Lalu ayam ko ba ama? Babu lalu ayam ko. Antara lalu jo indah. Antara lalu jo jago. Lah disabian dalam syair tu mah. Nabi Muhammad tu. Wa qalbuhu lam yanam wal ainu qad na'asat wa la yurazilluhu fi syamsi zufatani. Ati Muhammad ko nak do lalok do walaupun matue mamiciang. Dan hatinya tetap berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala. Matue mamiciang. Dijagalah dia malaikat Jibril, ya Muhammad. Dibukalah dia Nabi Muhammad ko matu siapa kau Jibril? Iyo ko ambo Muhammad. Ya mana engkau ko? Iyo ambo Muhammad. Bukalah mata engkau Muhammad, dibuka mata Muhammad. Iyo Jibril ko. Iyo. Kaba Jibril. Ambo diperintahkan oleh Allah Ta'ala untuk mengisrakan engkau. Untuk membawa engkau jalan-jalan ya Muhammad, bawa engkau ke sarugu, bawa engkau pailala ke naraku, bawa engkau iaitu ke langit pertama, kedua sampai langit ketujuh. Pairau nawak terakhir engkau akan ambo antarkan di kehadapan Allah Subhanahu wa taala. Engkau ambo israkan dan engkau ambo mi'rajkan bertemu dengan Allah Ta'ala. Dan kata malaikat Jibril. Ana dijawab Nabi Muhammad, Pak. Ambo latih kini Jibril. Ambo dikaja-kaja di orang kapia baru katakan lai badan nasue baru ko latih polo engkau. Nak taraga ke ambo pi jalan-jalan kini Jibril latih orang ambo soe. Tapi bertanyalah ambo celukan kau Jibril. Untuk siapa Isra Mi'raj kau? Kalau untuk ambo bisu aja lah. Ambo latihan, badan takkan tua. Siang tadi hujan labek lo, yo nak dapat mengawal dia tu. Tadi lah tutup je labek, malam go balik mana matua saya bisu lah. Untuk saya Islami nak kau. Dan malaikat Jibril kau nak lo tahu lo, berdoa lo kalau Taala sekali lagi. Ya Allah Ta'ala, boyuan dia Allah Ta'ala. Kalau nak kau tunjukan nambo Allah Ta'ala datang turun dan bodoh. Nabi Muhammad, Nabi engkau nyoba tanya lo sekali lagi Allah Ta'ala. Tanya lagi. Untuk siapa kau Isra Mi'raj kau? Kalau untuknya bisu aja lah. Nyolatia kini matunya takkan tua. Nyo jawab Allah Ta'ala. Tolong sampaikan Jibril.
tolong sampaikan ke Nabi Muhammad Isra dan Mi'raj kau untuk umatnya orang ayat bertumbuh. Untuk umatnya kau Isra Mi'raj kau tolong sampaikan ke Nabi Muhammad. Disampaikanlah dari malaikat Jibril, ya Muhammad, nak kecil Allah Ta'ala Isra Mi'raj kau nak untuk engkau, kalau untuk umat engkau. Oh, kalau untuk umat ambo malah. Tapi kau tekan tua. Nak do tekan tua, do hilang tekan tua. Tapi itu latihan, nak do latihan, do hilang latihan. Kalau iyo Isra Mi'raj untuk umat ambo, hilang latihan ambo, hilang tekan tua ambo. Takah itulah Nabi Muhammad rindunya memperjuangkan umatnya, memperjuangkan awak. Kau awak sekali setahun kisah Isra Mi'raj kesumu sajinya tekan tua loh. Dah disikor kan kau. Itu dah disikor. Dan Nabi Muhammad tu nyatakan tu lah dia kalau ikut untuk umat ambo malah akhirnya malah pailah Nabi Muhammad Isra. Turunlah dari Mu'miyani tiba di Makkah. Di Makkah kau berjalanlah Nabi Muhammad bersubuhlah dengan dua orang pemuda, Hamzah cik, Za'far cik, Hamzah konan gaib. Malaluklah Nabi di sini di tengah-tengah, Nabi mahaduk Hamzah membelakang ke Za'far. Bakok takai itu, ai kemahnya ke kita, memuliai nan tua, menghormati nan tua, mengasihi nan ketek. Nabi itu lalu maduk kanan tua, membelakang kanan ketek. Ai kemahnya ke kita tu apa-apa ibu-ibu, menghormati nan tua, mengasihi nan muda. Oh awak mantang-mantang orang gaib, anang kajale dah gaib kau. Dah tentu TikTok dia gaib kau dah, kan? TikTok ini tentu dia orang gaib aja. Tapi kalau lampu serongkeng, jale dia tentu dia cara memompai. Tak boleh kita remehkan orang tu doh. Sarang lalu tu di lolah Nabi Muhammad di Jibril dibawa ke Talaga Zamzam. Tiba di Talaga Zamzam apa-apa ibu-ibu, dibedahlah Nabi Muhammad dengan tunjuk Jibril. Syariat tunjuk Pak. Tapi hakikatnya Nabi Muhammad dibedah dengan kalimah la ilaha illallah. Dina Nabi Muhammad tu dibala dari cakuak lia ko sampai ke bawah di balas Allah Nabi di kaluan ala kata sudah nan buruak-buruak iaitu nyo ampadu balas Allah ju ayat Talaga Zamzam sebanyak 3 kali. Awak berdua kita apa-apa ibu lagi 3 kali loh. Basuh muka 3 kali. So tangan. Basuh muka nampak tamu apa ni awak? Ni membarasian anggota tu. Membarasian anggota tu. Buang membarasian ayang kerajia awak. Membarasian tu buang muka awak kau. Basuh sekali lagi. Mak tolong api dosonya ya Allah. Dosa muka awak. Tolong api dosa basuhan yang terakhir, basuhan untuk menghadap Allah. Sudah tua apa-apa ibu-ibu, capek jawab ya. Alah sudah tu lah sudah dibasuh hati Nabi, dimasuk Allah 6 sifat ke dalam tu, ditutiklah bandia. Kita yo ka memberasian hati awak lo wak bu. Kita sadolah hele lah berasiah hati awak ko. Ai alhamdulillah lah berasiah hati orang. Ba? Masih hati tu paling sedih iyo. Ndak ibu-ibu do ambo kadang takai itu pulo. Apolai awak kidiko keluar apa-apa ibu-ibu. Anca awak di rumah je. Bisa awak menata hati awak tu di rumah awak ju zikirlah awak. Kalau bagawa jawab orang banyak, awak aturan nak ka bergunjang sebut je kawan lama bergunjang jawab jadinya. Itulah hikmahnya kita memperingati kisah Isra Mi'raj. Kesimpulan kisah Isra Mi'raj, hikmah yang ada di kisah Isra Mi'raj bapak-bapak ibu-ibu yang pantiang bana. Nabi Muhammad menjapit sembahyang. Tu mangkue tinggal sembahyang cik 80 tahun di dalam neraka. Sebab ibadah sembahyang go berjapit go ibadah puasa di bumi go menerimanya. Sebajakai awak di bumi go je turunnya tu. Tapi nan ibadah sembahyang bulan puasa go
tetapi ibadah solat awak ko yo baca pi bana ketampuannya tumangkonyo maha rago sembayang ko pak. Kok kita ala sembayangku, kok kita ala sembayang Ustaz, iyo Allah awak lah sembayang sehingga mas sembayang awak. Jangan sampai habis dia awak saja sembayang awak. Sesudah awak ku sembayang kan anak-anak awak ku sembayang aku hang. Tu mangkoe apa-apa ibu, jangan sampai habis dia awak saja Islam ko. Jangan sampai habis dia awak saja Isra Mi'raj ko ha. Jangan sampai habis dia awak saja sembayang. Jangan sampai habis dia awak saja jutun Allah ko. Tu mangkoe kita turunan ke anak-anak awak. Kita lagi anak-anak awak ko kaji. Kita lagi lo anak-anak awak ko kini-kini ko lah dapat anak-anak awak ko 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 Isra Mi'raj ko cito lah babahan anak awak tu. Awak ada bakaji lagi lo kana anak awak turunan kaji awak tu kana awak. Oh awak ada bakaji tu ustaz. Lain ada awak bakaji tapi nak pandai awak menyampaikannya doh. Sarahan anak awak ke pesantren. Suruh minta tolong ke pesantren mengajar anak awak. Kau awak nak mungkin awak pesantren ku awak lah tua, awak lah umur 50, lihat mu aja orang menerima awak pesantren ko. Kalau lihat mu mak umur 50 aku ke pesantren, disagi awak pesantren. Ada lu tampe di pesantren tu umur 50 ko. Ada lu mah. Tu awak nak mungkin 50 aku nak mungkin asal lain. Awak lo ke pesantren awak bilo lo asyal lo nak ke kerajaan lain. Anak awak lah kuliah lah balaki sadolah cucu awak lain antara awak ke pesantren untuk membimbing menguatkan agamanya. Saya kalau nak dua anak boleh dua apa yo analah kekabua kampung awak ko. Binaso kampung anak-anak awak ko. Binaso kampung anak awak ko nanti saindak awak. Kini mangko dindak diturunannya di Allah Ta'ala. Di Allah Ta'ala azab kampung awak. Dia ada apa-apa nak sembayang. Kalau nak sembayang apa-apa ko lah. Diguluangnya di Allah Ta'ala kampung awak ko lah kamu. Tumangkonyo wariskanlah ilmu awak, wariskanlah agama awak. Tumangkonyo Allah Ta'ala lagi awak anak gua sebagai amanah di awak. La amanah liman la amanah. Indak ada orang tu beriman tuduh kalau indak amanahnya. Anak awakku amanah awak. Anak gua untuk menarihan hubungan awak dengan Allah Ta'ala. Awak berhubungan dengan Allah Ta'ala. Anak awak sebagai generasi penerusnya. Itu mangkoi batali awak sampai ke akhirat. Ada nanti syafaat dari guru, syafaat dari anak. Anak kau bisa menjapi awak ke neraka nanti. Anak yang soleh kau bisa menjapi awak ke neraka. Oh cie anaknya, bawa tujuan anaknya pak ke sekolah aja solahnya. Dari salahnya ke santri nggak cie, bangi lo awak kan. Tapi nak disiko tu. Ikut dia dia Allah Ta'ala anak 10 ke sekolah solahnya, merantau solahnya. Nggak cie anak matian ke pesantren, taguan duduk di pesantren. Cie anak tu bisa membawa cie keluarganya tu pak, bisa melo keluarganya tu, sah keluarga itu gara-gara anak cie tu bisa tabawa amaknya ayahnya keluarganya selain kasar gode itu. Sapa ai anak nan solehku diizinkannya Allah Ta'ala masuk surga. Amaknya disuruhnya Allah Ta'ala masuk neraka, ayah dia kakak anak konan surang disuruhnya Allah Ta'ala masuk surga. Mau gogok je anak kau di pintu surga. Hei, masuklah ke surga lah ya Allah Ta'ala. Allah ulia surga lah lah. Ndak do Ta'ala, awak nak masuk surga do. Awak amak awak masuk surga nya Allah Ta'ala. Ayah awak masuk surga nya Ta'ala. Kakak awak masuk surga nya Allah Ta'ala. Yalah. Bawalah induang, bawalah nyo ke surga. Diizinkannya di Allah Ta'ala gara-gara surang anak awak nan diridui di Allah Ta'ala masuk surga lah awak jadi sadalah. Bah kira-kira tu pak nak karih mana kaji awak tu? Dalam mana? Dalam mana?
Iya, dalam mana lu buat itu? Dalam mana karu itu? Itu demi kebaikan kita bersama apa-apa. Ambo kini di pesantren. Ambo ndak ada mampu musim pesantren ambo dah. Cuma ambo lai tadi takkanlah membawa brosur lah di bagian brosur tu. Matawan ku ada anak-anak kemanakan awak nak mengaji di pondok. Itulah hikmahnya kesimpulan kita tarik apa-apa ibu. Hikmahnya kita Isra Mi'raj iaitu hikmah-hikmah dalam kisah Isra Mi'raj dan pantiang bana sumbayang 5 katujan ditinggal. Dulu 50 aja dia adalah taklah tu mah. Tapi dia Nabi Musa nyalah tahu awak orang yang tunggu tu nyo kabaladang itu mana kalau dia 50 tu dah. Nyo kami cip lelaki itu mah. Na polusi kami pere gitu mah kami TikTok itu mah dak lelaki 50 tu dah 5 akhirnya. La 5 tu ala kecek Nabi Muhammad kurang anjolah tu lah Nabi Musa kecek Nabi Musa kurang kalau 5 tu dah. Minta je kalau Taala 2 kali setahun. Rehaji cek, Idul Adha cek, anak kecil Nabi Muhammad malu ambo ya Kak Musa malu mana ambo nalimu ko ha minta kurang jawab kalau Taala la yum malu bana wa rasul kah tulah ya Nabi Musa sia umat ambo ndak sumbayang 5 waktu berhenti jadi umat dan jadi umat Nabi Muhammad je lah nak kecil Nabi Muhammad. Kalau ndak kesumayang ali mau katuru jangan maku aku dari umat Nabi Muhammad lah. Sebab Nabi Muhammad tu susah payah tu takkan tuak latihan ndak donda latihan gara-gara menjepit sumbayang dijaputnya kau untuk awak. Lah dia sumbayang kau untuk awak 5 sehari semalam sama je 50 tu. Aku awak ndak sumbayang dah. Malu Nabi Muhammad macam dia awak.